di nagkakakuradyan may kari tiag bayag den nambiyag ko saan nakasiti apukot ko tiadang ko ambom dayta sikabiyag ko tinagriro kalinipat mo di ayata gapuken kuana andang tedragsa ajak matutupan ta kita mo umanay kati abasul ko tejak lang pinatkan akito mo amok kang sakit adi ka makadena ngam api nga ta ano sumkyan ni panlubok pag sinain na tidalan mo ken tidalan ko sikawen sika tinagriro kalinipat mo di ayata gapuken kuana handang tedragsa ajak matutupan ta kita mo sikabiyag ko tinagriro kalinipat mo di ayata gapuken kuana anang tedragsa ajak